Dobar dan još jednom, ja sam Dejan Mraković, poreski partner u Deloitu. Danas imamo jednu jako interesantnu temu i koliko razumem publika su HR specijalisti, odnosno recruitment specijalisti, payroll specijalisti. Takva nam je i tema. Specifičnost webinara u odnosu na ova živa predavanja na koje smo verovatno svi navikli u poslednjih godina karijere je u tome što predavač po pravilu ne zna kad je publika zaspala, osim ako publika ne upali kamere. Onda da ja ne bi sad terao goste da uključuju kamere, ja sam zamislio da ovo ipak bude jedno kratko predavanje u nadi da neće niko zaspati. Sad recimo da će trajati pola sata i da ćemo nakon toga imati još pola sata pitanja i odgovora. Nadam se da će svi izdržati toliko. 2018. godine na inicijativu vlade otpočela je priprema i usvajanje većeg broja podsticaja kojim bi se srpsko tržište, privredni ambijent i srpski poslodavci, uključujući srpsko tržište rada, učinili interesantnijim kako za domaće, tako i za strane privrednike u poreskom smislu. I u tom smislu uveden je veći broj podsticaja koji su jako moderni za Srbiju. Takvi podsticaji su recimo u porezu na dobit, duplo priznavanje troškova istraživanja i razvoja, usklađivanje prihoda od autorskih naknada, pa imamo u Zakonu o porezu na dohodak neoporezivanje izdataka koje poslodavac ima za rekreaciju zaposlenih. Jedan od tih podsticaja je ovaj o kome govorimo danas, a to je poreski podsticaj za novonastanjene obveznike. Sad možda kratko samo ko su ti novonastanjeni obveznici. To mogu da budu stranci, znači mogu da budu ljudi koji nikad nisu kročili nogom na teritoriju Republike Srbije, a mogu da budu i povratnici, odnosno ljudi koji su nekada davno napustili Republiku Srbiju, pa mi želimo da se oni vrate. Rekao sam već da je ovaj podsticaj usmeren na to da se srpsko tržište rada učini interesantnijim. Često ćete čuti od domaćih poslodavaca da je jedini problem koji oni imaju da dovedu strance, da pomognu u modernizaciji uopšte radu ili da vrate zaposlene koji odlaze iz Srbije, upravo teret poreza na zarade i doprinosa za socijalno osiguranje koji su u Srbiji na zaradu koja nije veća od maksimalne osnovice za doprinose, po pravilu na nekih između 63 i 65% u odnosu na neto zaradu. Srećom, Ministarstvo finansija i vlada su imali sluha za ovakve komentare sa tržišta rada i 2019. godine je uveden podsticaj koji suštinski kaže da ako imamo novonastanjenog obveznika koga zaposlimo u Srbiji na neodređeno vreme, u periodu od 5 godina nakon zaključenja ugovora o radu možemo osnovicu na koju obračunavamo porez na zarade i doprinose za socijalno osiguranje da smanjimo za 70%. Znači samo na 30% osnovice koja bi inače bila primenljiva za obračun poreza i doprinosa. Šta to znači tehnički? Uvek se postavlja pitanje kako mi zapravo primenjujemo ovaj podsticaj i kakvu mi to bruto zaradu treba da ugovorimo. Suština podsticaja je da, kako on tehnički funkcioniše, da mi, ako imamo istu bruto zaradu za dva zaposlena, jedan zaposleni će dobiti manju neto zaradu, ovaj naš zaposleni za koga se koristi biće veću neto zaradu. Dakle, za razliku od, ako ste svi ispratili onaj podsticaj za zapošljavanje prethodno paušalaca, kada se ugovarala bruto zarada, a poslodavac je zadržavao određeni deo poreza i doprinosa od 70%, ovde je drugačija tehnika podsticaja. Ovde se mi oslobađamo dela poreza i doprinosa, odnosno smanjujemo osnovicu na koju obračunavamo porez i doprinose. Kao što sam rekao, 5 godina od dana zaključenja ugovora o radu sa novonastanjenim obveznikom, vidjet ćemo ko je kasnije novonastanjeni obveznik, može se koristiti ovaj podsticaj, što ovaj podsticaj čini jednim dosta dugotrajnim i atraktivnim podsticajem od početka primene. Jedan tehnički detalj,
puna primjena ove norme iz zakona o porezu na dohodak građana biće moguća tek onda kada se usvoji podzakonski akt, u ovom slučaju to pravilnik kojim treba bliže da se uredi način primjene ovog podsticaja. Po mojim saznanjima, taj pravilnik je u završnoj fazi pripreme i da budem optimista, mislim da će u narednih mesec ili dva već biti objavljen i u primjeni, što znači da je ovo naše predavanje, odnosno ovaj naš webinar došao u pravo vreme, da svi znate šta nam predstoji u narednih mesec dana, da možda budete prvi na tržištu koji će se spremiti za primjenu ovih podsticaja, možda učiniti svoj onaj rekruterski posao atraktivniji. Kakve imamo uslove po zakonu za primjenu ovog podsticaja? Ja sam ih za potrebe ovog webinara podelio na uslove na strani poslodavca i uslove na strani zaposlenog. Šta kaže zakon za poslodavca? Poslodavac da bi primenio ovaj podsticaj mora da bude takozvani kvalifikovani poslodavac. Kad je poslodavac kvalifikovan? Onda ako je rezident Republike Srbije, drugim rečima, ako je pravno lice, ono mora da bude osnovano u Srbiji ili da ima mesto stvarne kontrole i uprave u Republici Srbiji. Mislim da oko toga neće biti spora, dovoljno će biti da svaki poslodavac pokaže izvod iz APR-a ili da Poreska uprava u kontroli sama pribavi izvod iz APR-a kojim će vidjeti da je poslodavac registrovan i da ima sedište u Republici Srbiji. U krajnjoj liniji Poreska uprava ne bi ni došla kod tog poslodavca da nije tako. Još jedan uslov na strani poslodavca je taj da zaposleni koji se novonastanjuje u Srbiji prethodno nije smeo u inostranstvu da radi sa domaćim poslodavcem povezanog lica. Drugim rečima, ovaj podsticaj nije osmišljen za interkompanijska kretanja zaposlenih koja bi se desila i inače bez obzira na ovaj podsticaj, već je ideja da se na srpsko tržište, odnosno na teritoriju Srbije, dovedu oni koji inače ovde ne bi došli. Postoji jedan izuzetak od toga, i to je ovaj treći bullet na slajdu koji vidite pred sobom, a to je da može da bude povezano lice, prethodni poslodavac tog zaposlenog u inostranstvu, ali samo pod uslovom da je taj zaposleni u poslednjih 25 godina, najmanje 3 godine imao centar poslovnih i životnih interesa u Srbiji. Zašto ovo? Da bi se, kao što smo rekli na početku, ovaj podsticaj proširio ne samo za strance, već da bi se prevashodno targetirali povratnici u Republiku Srbiju, drugim rečima to su ljudi koji su napustili zemlju i 90-ih godina. Postoje inicijative, ne znamo u ovom trenutku da li će biti usvojene ili neće, da se ovih 25 godina produži na 30 godina. Drugim rečima, svi koji su napustili Srbiju od 90. godine, ako mogu da dokažu da su od 90. do danas imali 3 godine centar poslovnih i životnih interesa u Republici Srbiji, moći će da se kvalifikuju za ovaj podsticaj. Drugi deo uslova je na strani zaposlenog i tu imamo nekoliko uslova. Prvi uslov je opet vezan za povezano lice ili nije povezano lice prethodni poslodavac tog zaposlenog. Ako slučajno idemo na to da je prethodni poslodavac u inostranstvu bio povezano lice sa onim ko će zaposliti tog čoveka u Srbiji, zaposleni mora nekako, rekli smo, da dokaže da je u poslednjih 25 godina bio rezident Srbije. Kako će to dokazati? Na to pitanje će nam odgovor dati pravilnik koji je u pripremi. Pretpostavka u ovom trenutku je da će ta dokazna sredstva biti potvrda koja MUP izdaje za domaće državljane. Dakle, MUP izdaje one potvrde o kretanju boravišta i prebivališta za naše državljane. Za strance, jel tako, imamo privremen boravak ili stalno nastanjenje. Dakle, ako bi neko u poslednjih 25 godina mogao da pokaže 3 one nalepnice iz pasoša kojim dokazuje privremeni boravak ili stalno nastanjenje. Da bi se ispunio centar poslovnih i životnih interesa, isti ti dokazi bi verovatno morali da se podnesu i za supružnika i maloletnu decu, jer sa supružnikom i maloletnom decom tek na jednoj teritoriji mi zapravo činimo centar životnih i poslovnih interesa u Srbiji. Ili možda završena škola u Srbiji, jer ako je neko imao osnovno obrazovanje iz srednje škole ili sa fakulteta u Srbiji, pretpostavka je da je ta osoba bila i rezident Republike Srbije, razumna je dovoljno pretpostavka. Videćemo, kažem, u pravilniku koje će se dokazna sredstva
navesti kao relevantna, to očekujemo da se desi u narednih mesec ili dva. Dalje, još jedan uslov na strani zaposlenog je da lice koje pretenduje za ostvarivanje podsticaja nije pretežno boravilo na teritoriji Republike Srbije u prethodna 24 meseca pre zaključenja ugovora o radu u Srbiji. Dakle, mi imamo uslov da zaposleni dokaže da je 24 meseca pre zaključenja ugovora o radu u Srbiji bio u inostranstvu. Kako će, pretežno bio u inostranstvu, kako ćemo to dokazati? Opet govorimo o potvrdama iz MUP-a kojima se dokazuje kretanje prebivališta ili boravišta ako je domaći zaposleni domaći državljanin. Zatim opet mogu da budu potvrde stranih organa, jer ako sam ja, na primjer, živeo u Švajcarskoj, pretpostavka je da sam živeo legalno i da mogu izvodom iz nekog švajcarskog registra ili potvrdom nekog švajcarskog organa da dokažem da sam imao boravak u Švajcarskoj. Zatim može da bude potvrda stranog poslodavca ukoliko sam radio u inostranstvu, može da bude neki izvod iz registra stranog osiguranja. Još jednom naglašavam da su ovo sve naše pretpostavke i da će to morati da bude potvrđeno u podzakonskom aktu. Postavit će se pitanje šta je to pretežno. Pretežno bi za 24 meseca bilo uvek preko pola, 24 meseca bi bilo 366 dana. Postoji jedna situacija u kojoj zaposleni ne mora da bude pre zaključenja ugovora o radu 24 meseca u inostranstvu, nego da može da bude samo 12 meseci u inostranstvu. To je specifično pravilo koje je vezano za obveznike, novonastanjene obveznike koji su u inostranstvu bili radi školovanja ili stručnog usavršavanja i imaju manje od 40 godina. Dakle, norma je ponovo nediskriminatorna, može da se primeni i na strance i na domaće, ali je pretpostavka da će se većinski primenjivati na naše domaće državljane koji su otišli u inostranstvo na period od 12 ili više meseci radi stručnog usavršavanja ili školovanja i opet će se postaviti pitanje kako ćemo mi dokazivati taj boravak u inostranstvu. To se opet očekuje da bude kombinacija potvrde nekih nadležnih organa, da li stranih ili domaćih, ili diploma iz inostranstva kojom dokazujemo da smo zapravo bili na školovanju ili stručnom usavršavanju. Postavit će se još jedno pitanje šta je to pretežno. U slučaju 12 meseci pretežno će biti 183 dana. Imamo još jedan set uslova na strani zaposlenog u vezi sa nastanjenjem, da bi taj naš obveznik fizičko lice mogao da se smatra novonastanjenim, on zaista i mora da se nastani u Srbiji. Kad kažemo da se nastani u Srbiji, zakon traži da je on u Srbiji da se doselio istovremeno sa zaključenjem ugovora o radu. Vidjet ćemo u pravilniku kako će se to istovremeno tumačiti. Mislim da nije razumno očekivati da će se gledati u jednom danu da li je on doleteo, porodica doletela, da li je zaključen ugovor o radu, već će se verovatno ostaviti neki period pre i nakon zaključenja ugovora o radu da se odobri to novo nastanjenje ili doseljavanje u Srbiju. Istovremeno sa tim nastanjenjem lice koje pretenduje za ostvarivanje podsticaja mora da zasnuje centar poslovnih i životnih interesa u Republici Srbiji, odnosno da se smatra rezidentom kako po osnovu domaćeg zakona Republike Srbije, to će biti Zakon o porezu na dohodak građana, tako i ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje Srbija ima zaključen sa drugim državama. Što će reći centar životnih i poslovnih interesa i stanovanje mora da bude u Republici Srbiji nakon doseljenja, što će opet reći da naš obveznik fizičko lice će morati u Srbiju da preseli i supružnika ukoliko ga ima naravno i maloletnu decu naravno ukoliko ima maloletnu decu, sa namerom da u Srbiji u budućnosti boravi više od 183 dana u 12 meseci i za sve vreme dok traje, odnosno dok koristi podsticaj da bude rezident Republike Srbije. Pomenuli smo na početku da je ovaj podsticaj zapravo namenjen za deficitarna zanimanja u Srbiji. To su zanimanja za koje je potrebno posebno stručno obrazovanje ili postoji na tržištu rada posebna potreba koju ne možemo jednostavno da zadovoljimo izborom sa, liste nacionalne službe ili uopšte regrutovanjem na
postojećih zaposlenih ili drugih lica na teritoriji Republike Srbije, već moramo da uvezemo radnu snagu. Da ne bi zakonodavac ušao u polemiku ili u kompleksno objašnjavanje koja su to zanimanja za koje postoji posebno stručno obrazovanje ili koja to jesu i koja nisu deficitarna zanimanja koja se ne mogu lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada, ovde je zakonodavac pribegao jednom dosta zgodnom rešenju, a to je da je posebno stručno obrazovanje i uopšte deficitarna zanimanja na srpskom tržištu rada su po pravilu ona za koje je poslodavac spreman više da plati. Pa je tako vezano za ovaj uslov, ukoliko zaposleni je 24 meseca boravio pretežno van teritorije Republike Srbije, jednostavan dokaz biće što će mu poslodavac ponuditi zaradu od najmanje 217.000, u ovom slučaju 656 dinara. Dakle, ako je to ugovorena zarada, smatraće se da je ispunjen uslov iz zakona da je to radno mesto ono za koje je potrebno stručno obrazovanje ili koje se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada. S druge strane, kad je reč o periodu od 12 meseci gde je lice bilo u inostranstvu na školovanju ili stručnom usavršavanju, ova zarada će biti najmanje 145.104 dinara. Time se završava ovaj naš kratak uvodni deo o podsticaju. Hvala puno svima na pažnji, nadam se da ćemo se uskoro videti u sledećoj radionici.